Gitagwo Beli Muthoni. Thina nĩ kĩrĩu. Tuonaga thĩna mũingĩ mũno wa maĩ. Ta rĩu turanyua umbu uyu. Turanyua gĩko gĩkĩ. Na kurumirira wagi wa maĩ matheru na ng'aragu nene kugumira muingi wa matura maya, riu mirimu kiheri nionete gwa kuhura kambi guku ciana nyingi ikioneka kugumirwo ni mirimu ya kimeciria o undu umwe na mĩĩrĩ yacio kwaga hinya kumana na wagi wa irio. Kwanza kwa watoto ni kuna ugonjwa unaitwa cerebral palsy. Ule ugonjwa wa kupooza, watoto wengi sana wana shida za kupooza. Unapata mtoto ako na shida za kiakili, alizaliwa kumaanisha hakuna mtu alitelekeza kazi yake mahali. Mtu akazaliwa akapata upungufu wa kiakili. So unapata mwili wake umelemaa, hauna nguvu. Kitu ya pili kwa watu ambao tumeweza kuona ni kitu malnutrition, upungufu wa lishe bora kwa mtoto, kwa watoto. So most of our children hapa kuna malnutrition. Ukiangalia like 70% walikuwa malnourished. Nao andu agima nimonekete kugumirwo ni murimu wa cukari, gutengera gwa thakame o undu umwe na wimbo kana ngoita. Maya mothe meyumiritie thutha wa mujumbe wa Ithanga wa Werũ wa Mwangi gutafania motungata ma urigiti matari na marihi manyitanire na marigitari kuma mwena wa Nairobi. Kitu ya kwanza imekuwa ni shida ya goita, ule uvimbe kwenye shingo. Na uvimbe kwenye shingo wa goita unaletwa na upungufu wa dini ambayo inaitwa iodine kwa mwili ya mtu. Kitu ya pili ambayo tumekuja kuona iko pia very common ni diabetes na hypertension. Diabetes ni ugonjwa wa sukari. Watu wengi sana tumepata kama watu 132 ambao wako na shida ya ugonjwa wa sukari na hawajui wako na shida ya ugonjwa wa sukari. Mathina maya kurikanite macungiririo ni wagi wa maĩ matheru ma kuhuthira o undu umwe na kurehiririo ni thibitari guku gukirikana no muhaka wohe thabari ndaya niguo kwamukira motungata ma urigiti undu uria ucungagiriria andu aya kwaga guthiaga thibitari. So ni kama kunahitaji tufanye utafiti katika mtaa huu. Je, kunayo madini ya iodine ambayo inatosha? Watu wanatumia chumvi gani? Maji hapa yanayo madini? Tari murimu ĩngĩ maigua haha nĩ ũndũ wa gũtirĩ maĩ matheru. Maĩ ma gũkũ nĩ thĩna wa gũkũ gũkũ gũtirĩ handũ he maĩ. Kuma haha tũrĩ gũthiĩ harĩa he rũĩ na gũkũ nĩ to kilomita 20 na mwena ũyũ ũngĩ kilomita 20. Koguo turiraga na tumaĩ twa marima gũkũ. Nao aria mamukirire urigiti matinahota kuhitha gikeno kiao. Hau nĩ ngũcokia ngatho tondu nĩ ndaigua nderwo nĩ ngũtwarwo nigetha ngateithika Kenyatta. Ndakena muno nĩ ũndũ wa Lions Club, nĩ ũndũ wa gũka gũkũ Ithanga. Nĩ twakenerera muno tondu nĩ matuteithia muno. Tondu twagithondekwo, twarorwo thakame, nĩ twarorwo pressure, twarorwo cukari na nĩ twakena muno. Gukiriguo ihoya ria mwanya nirikitio kuri thirikari nene na thirikari ya kaunti ya Murang'A gwaka thibitari nene mwena wa Ithanga Gatanga ya Kianda. Ni kilomita kuma nginya Maragwa ni kilomita 67. So you can imagine mundu na emergency na kuguo ni kwarithie gwikati koguo ni turahoya thirikari thibitari ya level 4 hospital itureherwo guku kuhi tondu gutiri ihakuhi no kudamura kuria Maragwa. Handu-ini ha Njata TV kuma Ithanga Gatanga ya Kianda kaunti-ini ya Murang'A, ni Kanyoro wa Wanjiru.